a re kgang ya go kgaolwa ga motlakase e ba ama bobe nako nngwe o kgaolwa gararo mo letsatsing mo ba senyegelwang ke didiriswa tsa motlakase ka ntlha ya go se tsiboswe pele ga kgaogo. Badiri ba kwa stationeng sa Arnold ba bega fa bothata jo e le ka bomo. Into enzekako la Arnold nami ngumsebenzi wase Arnold. Jaaka modiredi wa Arnold o bega fa se diragalang kwa Arnold e le gore badiri ba bangwe ba emisitswe mo tirong ka ntlha ya di-PO. Seo se dira gore go tlhokagale badiri ba ba lekaneng. Ngesibanga sama-PO. Station sa Khosile se saleng se agiwa mo dingwageng di le 13 se ne sa agelwa go imolola diteišene tse dingwe tsa motlakase. Ga jaana ke di-unity di le 3 fela tse di dirang. Mme Eskom e ne solofetse gore di-unity tse dingwe tse di le 12 di tla bo di dira mo bokhutlong ba beke eno go thibela go kgaolwa ga motlakase. Fela maano ao a iteile se folletse morago ga go retelelwa ke go busetsa di-unity di le 7 go ka dira ka mosupologo.